haka jingyalang yalap election kabalong men haka santrek mentau benai hasnong wapung skor uba dami wanhi rembai uba day ukurtong naka voice of the people's party uba yakun naka 22 musnyang rengat constituency uba day ru naka ni kasnong wapung skor ulaong lada ngahap ban kyllon lani hap ban yap hasnong ru ngalahun namar ngakwa baya ka vote ki paidbah ki day hok ban yo ban thep laong ba ulakran ya kini ki kentin day namar ba ki bor panyat shnong kilamut bat thmu ban thep no ya baro ki vote sha ukurtong uba ka shnong kala ibet hakane ka MDC election habakran shinong shnong ka wapung skor uba dami wanhi rembai ulai mensim bakem day ban sha yalam bakla kem day ban tieng ka day ka hok ka jonga ba ngan yeng yale ka jingya lenti jongi ka long ba ngibo yo blay hakmat duai hau blay namar haba pai shakadiang shakaman shakmat bat shadien ru tang ki jingjat nakata ka daw lada pisngau thu pi ki paidbah ban wanra ya ka jingkala ailat yang shisin ailat ya ka voice of the people's party bahkan penkaladur penbha bat penem ya ka shnong ka jingja buram ka shnong jongi habekren sharom sheneng nakata ka daw mano man khlepan ya ka buram lada nga bat pi ki paidbah ngim shim ya ka jingket khle ha ka ba nginwan ra byang ya kata ka nam ka buram jong kashnong kathau lada wan kal air lang thari lada wan ka spa pidei banlong ki bayai ne ong uba dame wan hi rembai him yang yo mano kam udai utakri yo pi ngamane job untuk ngaman kendrat pi to ki kendrat yo nga kat ke ye go pi wong pi ngau le ane beta yo pi ki paidbah ko yi le ma to le ane beta kini ka por hago pi je pi nga ka ulo mi kman ham cha elam bakla ham cha pete ham cha sbe nga dong la de klan no la de pado hamadan uya ba phatnong yo nga le waro ki paidbah no chong chnong yo nga chnong to yo du thap ya ka vote yo ki nam to Mtawa seronga, ini ke hok ke yonga, ini ke leo, ke hok ke yang piwang tapi, muka ini, wah kini election, paidbah wamia, sama aja kai, hajwa waliwan bersayung jesem, kecing lalu tiga yongi, oh kecing lali terwang ikam gibru, hendai kaya kawa ibu yang kemat kamu pini, waro kecing lalu tiga ke parti, boi, yo belai kemat. Liwan ching jesem yam duai keman ublai waka potan yang ini wong win lembaga kecing pencet bor yang ublai dah ke bor perung ini mentau deh keruin mesti diang leh wajot keruin mesti timur leh wajot keruin mesti kemat leh wajot deh now ngau yang pergi paidbah lada pi sao thu pi yang kita kecinglah koi wan nagari kedong ketai yongi elat yang acisin elat yang voice of the people party open keladuro yang ini kecilong open bah yang ini kecilong open imi yang ini kecilong keting cak buram yang kecilong ini hawai kami cawak ceneng man kecilong ini kuda sao surom itu dah yau keli yang ini buram ladang api mihim ini kecing keli hagwa wanra biang yang kita nam buram yang kecilong ketai ini dua itu dah ini pun acwa yang ini pada lepas cepat je, lepas dapat kuri yang ini kampanye lepas kita tu, kan lepas ini ki observer lem lang ini, ki polis lem lang ini, deh ni ular pelan ini cepat je. Deh kuat dan ini ya gajing pen scam, kuat uya pertalangi, ya gini ke cap yang pra, ha gini ke jamit, yang rago, ya kita ke kubur, kuat nai ini celong puskur, to ini yo ini cikan, kuat kelan bah, kenang wagi bituan, ki peracrong, nabi bituan celong le, yo, kan kutuban murah ini dalam, usah balik dan tuan cakap kali le, ya no, bituan sini dia lagi tu dan sini lagi
le soba wa mu tsunami wa mi ke sur wa mi ke ko angola ni kamero me pi ile nagliang yung ikamino ilam ko party wa ina batay pi ki paidbah ha go yo pi ke tang jinga ne ke jimut ko scam lada wan gal air lang khri lada wan gal air so lada wan ke tang spark phau yana yo biga ke tang jigla ha ke ni ke chuma ko ni ye pertajam ni ye ke symbol yo pra le se le wat den tadi yo perkut noi ya ke ni ke jelang Tom ya pertalangi, hau pertai pertana do mesin, dewa irak tilangi. Kenapa